إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله Allah të barak wa ta'ala kaj le molile të pomozhila minje taj le molile kaj te falila minje. Amen roda lestar oprost taj roda lestar kaj të raqhola min katro gjungalipe e dunja jako taj të araqhola min katro gjungalipe kataramende korkore. Kas o Allahi drejtil pe pirodrom koni na shtilte qolle po gjungalodrom. E koleka so Allahi ni drejtile pe pirodrom koni na shtillete qolle po drom. Me svedoqiv kaj naja ver dëll përveç o Allahi korkore taj najle koni pashaleste taj svedoqiv ka Muhammed sallallahu alaihi wasallam si lesko poslaniko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu pealin. Insha Allah ajive ka qëra jekëtëra muhabeti ka dikha sar kajte na ka amaro životo kajta vol amenje insha Allah maj kolaj. A pushlan tut kajdrom sose stanlo san morzome. Nema veze dali momentalno që životo la që gjall dali o Allahi si tu isprovil tut anka v momenti. Ni gjane as tu sose a mostanlo ara qetu që jekdosh sose tu te haçaretut morzome. Hem sose tu te shtresi korkoretut. O Allahi te barak wa ta'ala mothola minje ampiri libra hemano suneti amare la që profetesko kaj një troma të morzua me në but. A gjive me odluqi sajlim, e Allahese hatërese të laftut mi pen palamande podrome Allahesko, të di qesari vil e mërzijasa, hem që shtresesa, që darasa, të në që tajsose si normalno, kaj të haqare o muqipeanu ilu. A kana ka iria me një gdrom ka të ramaro životo, hem ka dikha sosi. Ka dikha në maro životo, sar amin na ka taj sar amin kujti amin. A dikhan ka nasam la që, hem krej gjalla min gjemar, je që hedromatar, a vola min gjë ka gjanu shoro, ka i ljolla min je gdar, kaj kret kana qol ka vla qipia mendar. Ja kana aqa bilo vengu, taj veç ka ta rominu si sam të zhivi, atëhere lola me nedar, sar kana ka o kova qon. Kana na ka la që kret si amin gjë la që amare qavrenca, amare familjenca, lola me nedar, dali ka qola min ka vas la qipes astanlo? Ani dynjaja, si perdo sprove, turli sprove, kaj amaro životo non stop darasa na ka. O Allah subhanahu wa ta'ala, penula no Kurano e sura Al-Baqara, amen sigur no tumen ka sprovitumen, jek cara darasa, jek cara bokasa, hem ta na avol tumen baro bogatstvo ano životo. Ama mothoe sa brlingjanje, lengola qo vesti. Te dara si jek deo e životosko. Sar jek personi ka stan lo pratil tut. Ama ola qo vesti ka të ramaroa Allahi te barak wa ta'ala si ka jo sabri maj pashe ko Allahi pasharola min. I rintumen ke besimtara ka i ka den ano gjeneti. Mollive Allahe te barak wa ta'ala lenca bashka te gjinol vjamen.
Allahumma amin. Sosi qiro angluno mišljenje ka kujtitu gjeneti. Elhamdulillah najmaj mërzia. Elhamdulillah najmaj shtres. Elhamdulillah najmaj dar. A ka va mot hola menje ka je dynjaja si jektan e sprovengu. Jektan ka je stanlu diçka ano životo smetola menje. Ka je nashtite hačara amen rahatia. Ano gjeneti krejt ka va mamaj najtavull. Ama gji kan karesa o gjeneti insha Allah, moram te si qia sarte na ka akala, sprovenca akale ose qaesa, sarte na ka e mërzjasa, sarte na ka e shtresesa, sarte na ka e darasa. Taj akalese o Allahi biçhalol aminje, sar haleta anova. Sar kana qere buqi, o Allahi biçhalol tu që haleta anova. Te ava hem qace pravedno, o shtres si normal no anka v životu. Vije ma e bare i badet gjora e Allahese haçardele. Irin të men ke Musa Sidej, alejhi selam. Kana lavoj peçhavean piringali, taj qutale pire vastenca ani korpa, taj pire vastenca muklale opaj natele te gjall. Sala koj lop herdo mërzia. O Allahi subhanahu wa ta'ala penolani sura taha, taj me perdem tut me kam limasa, kaj tutela me jakha te baro. Voj lesidej sa morzome but, ama o Allahi te barak wa ta'ala smiro sardala, hemdlala e besa te raqojle. Irin tu men akana katare Maryam, alejhe selam. Korku rebik hanikasko, ane pustinja, tu qerdole qhavresa, bare dukenca, bare darasa. O Allahi te barak wa ta'ala, biçhaldala që je që me lache, ka i pendala që, oj Maryam, ma murzotut, se o Allahi, tala tute, jek barire ka mukla. Vije maj e gjangle amendar, gjanen sos na qil te avol tu dar, ama lengo besimi ni muklalen, lengo ibadeti ni muklevon. Irin tu men ko Jakubi alejhi selam, o profeti e Allahesku, lesi dar lese qhavese Jusufesi, sa akagja bari, kaj katarsa kovroj pe, lese akate risajle. Ano Kurano mot hola menje ane sura Jusuf, taj vov i risajlo lendar, taj penda o mi mërzia Jusufesi, taj lese akha par një le katare mërzia, amo vov garada piduk. So pene, asa o Jakub slabo profeti? Na, kurna, o shtres hemo imano, na shtite ulave. Vio Abu Bakr radiallahu anhu saledar, bari dar, kana sa ano brego, ano taur, kana pashilelen gje protefnikora, kana volpt hao Resuli sallallahu alaihi wasallam gote garadile. O Abu Bakr haçarda bari dar, kana pashilelen gje. O Resuli sallallahu alaihi wasallam dikla kaj vov daral pashilolese, ta pendalese, ma dara o Abu Bakr, se o Allah subhanahu wa ta'ala si amenca. Akalla situacije motona menje, kaj naj kova diçka gjungale ta voltu të dar, kova si jek znako te mothola menje, kaj sam manush, kaj veç insaja sam, naj sam robota, naj sam maqine, ako kaj sam besimtara e Allahese. Jek hadisa kataro imam
Bukhari, kaj mothol o Resuli sallallahu alaihi wasallam, asje që besimtare njara qolle jek shteta, sar jek nasvalipe, ja diçka aver, për pajni mangla o Allahi god lese gjunahora të kosol. Sar katar jek pema, kana perin la që flete. A ka gja o Allahi, sar sa ves provasa, per avol amendar amare gjunahora. Sar jek pema, kana perin la që flete. Sar sa i mërzia, sar sa i sprova, si ka o Allahi godlesa mangjol që gjunahora të kosol. Ka vasi jek shanca e Allahese të pasho. Kova nizna qil ka që shtres ja që mërzia odma ka na qol tutar. Ama ka qerdol tu që maj kolaj. Ka vol tu që maj loqea no i lo. Kan ka i qare e nada ko Allahi. Hem tu qere sabri. Taj tu qere lesko i badeti. Shaja kana ka pushetut. E sar të qeraf kan ka bud buqa sima. Ka i bud pare siman gjit. Haj bud morzomesem. Ano Kurano hem ano syneti arakha odgovor godlese. Maj anglal amaro besimi po ka dërri. So o Allahi amin gjë qërda kismeti. O Allahi penola në sura Al-Hadid. As jek shteta një perol pe puf, ose pe tumende korkore, kaj najsa shkurimea njek libra, për pajni krye sardam, amen. Hem qace e Allahese si kolaj. Kan që një qerdol, për pajni penolo Allahi të qerdol. Ako kova, amen, lam vesh, hem qutam, anamaroj lo, taj qa ani praksa, ka arakha hem qaqera hatia anamarojlo. Kova so qerdilo avilo e Allahestar. So ka avol si ane Allahese va. Jek hadisa kataro imam Muslim penda o Resuli sallallahu alaihi wasallam gjan kaj kova so tu që si shkurime na shtil të araqhol avere. Kova so tuqe, një shkurisajlo, na shtil tut të raqhol. Kan ka razumisardam, ka i kret so qerdol, e Allahes ko planisi, atëhere odma, lol amendar kova, o pharipe so muqilamen. O dujto si e duvaja, te molitut e Allahese te barako e ta'ala, te qere që namazi. O profeti sallallahu alaihi wasallam si ka damen, andar o sahih al-Bukhari. Kop henol hasbi Allahu, la ilaha illa huwa alejhi tawakkeltu, wa huwa rabbul arshi adhim. Eftad Roma, su značil, naj aver dëll, për pos le, peleste i qaravu zdaja, taj vov si o gospodari e phuvengu, vov si kova ka e raqhull man, eftad Roma o sabahu, eftad Roma anglalo akshamu, o Allah i sante a raqholle godlestar so le mu qille. Probin a kavate i qaren, hem te qhon ane praksa, va qaren a kala alava illesa, taj ha qaren saro Allah i tu maro illo, sante lo qarojle, kataro gjive, gjiko gjive, gjithë henika haqarele ma hiq. O trito si te qere sabri, taj te avez zahval no Allahese te barako e ta'ala. Penolo Allahi ane sura al-Shahr, hem qace e pharimasa avolo lehtësimi, e pharimasa avolo lo qipe. Asjek shtresi një qarol zastanlu, asjek problemi një qarol zastanlu, taj vi ano vakti es provengu, kan ka haqare amen but pare, kan ka haqare amen but pare, ara ka stanlu disave situacije, kaj sam zahvalnu, sose a ka gja avile.
I vil vite ava zahvalno, kaj si amen kulmi u pral amarushoro, arakha khape pe amari sinja, o kamlipe mashkaramari familja, goda i vil tava e Allahese zahvalno zastanlu. O profeti sallallahu alaihi wasallam penda anu sahih al-Muslim, but lachesi e sprova e besimtaresi. Sekret so qerdol peleste si lache, ako qerdol lese lache, vov zahvalno si pe Allahese. Tajkova si lese lache, ako arachol le kaj shteta, kaj gjungali buqi, vov qerol sabri, tajkova si lese lache. Akala buqa injaren qiro problemi, qiro shtresi, qiri dar, qiri mërzia, kaj te fiti e Allahesi nagrada. Ma te razumima në gjungale, o shtrese, problema e mërzia o nasvalipe, najveç paripe. Von si vijek sar jek pokloni kataro Allahi te barak ve taala, kaj te i qarol amen gjungade, kaj të na brista, se të na aven amen shtresura, të na vulla amen dar, të na vulla amen mërzia, atëherë shajnika roda sarte ikla andar kov problemi, janika qera buqa te kryi kov problemi. Taj pogotovo nika molia me në Allahese, ka bistravi kaj si Allahi. O qilimi si katar kava problemi, so akana mu qil tut tajman, tena muka, te qertull maj baro. Ma haqartu doshali ako si tu dar, kovani zna qil kajsan slabo besimtarka. Vjo profeti sallallahu alaihi wasallam haqarda duka ano ilo, mërzia ano ilo, kana e manush leni besisardele tajtradlele. O Allahi lese odgovori sardane sura e duha, që Allahi tut një muklatut, asnaj kholar një kopetute. Kana omaj o la qope kaj dunjaja haqarda duk, taj rodla e Allahes tar pomoq. Sode i vil, amen te qera. Pejalen te avola men shtres, te avola men mërzia, si normalno ano životu. Amo i vil te gjana, kaj najsam korkure. O Allahi biqhalda amenje kolese haleta, te besi pelesko kadëri, te qere duvave, te qere sabri, hem te gjane, kaj sarsa i sprova nagrada e Allahestar anodh. Inshallah, sa tu menje akala alava jasno, hem ka pomozhin tu men, hem man amare sprove, so kataro Allahi biqhaldesi aminje, amaro ilote loqaren ja Rabbil Alemin, tajvi ane paregji vesa, laçea lavenca, taj jeqe laçe ftyrasa, anglajeke kavreste te ikla ja Rabbil Alemin. Qenë manje halali, ta insha Allah, sa tu menje kava jasno, ta insha Allah, o Allah i te barak wa ta'ala, ka vol amenca zufrieden, taj insha Allah ka shundja averdrom. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.